Saints kukhona amazwi ahlele enhlizweni yami. Njengoba besikhululwa ingubo ye-bitterness, ye-hatred. Sikhululwa ingubo yobukraka, yokuthiya. Sinxitshiswa ingubo entsha. Kukhona something evelayo ku 2 Chronicles chapter 14. Kukhona into ayikhulumayo kumoya ongcwele uthi you are restored today, kodwa ungabi nayo i-maintenance. Ukuthi how do you maintain lento eseyenzeke namhlanje? Hallelujah. Ngiyaxolisa abazalwana. Kodwa lento iyangicindezela ukuthi let me share it with you. Kukhona ikumkani yakwaJuda ekwakuthiwa nguKing Asa. UKing Asa uthathe emva kwekumkani eyayingazange yenze kahle. So the whole nation yakwaJuda kwakungahambi kahle. Now it means he had the assignment to restore a relationship yabantu bakwaJuda noNkulunkulu. Now uthi ke umoya ongcwele angijonga ukuthi uAsa, King Asa, how did he maintain lento yokuthi sebebuyiselwe ke endaweni yabo? Uyaziva ukuthi ukhululekile, kodwa note, glory to Jesus. Ngizushumayela abazalwana kodwa maintenance. Glory to Jesus. 2 Chronicles chapter 14. Verse 3. Uthi wawasusa ama-altare abezizwe nezindawo eziphakamileyo, wazibhidliza insika, wabagawula o-Ashera. Ithi lento njengoba sowurestoriwe, yiba ngumuntu othi keep on uyihlambulula. 2, ithi ke uKing Asa wamtshela uJuda kuba amfune uYehova uNkulunkulu wawoyise awenze umthetho. Zezo zinto zontathu. Ukufuna uNkulunkulu kukuthandaza, nobuthandaza ngomnikelo, naxa uthandaza ngokuzila ukudla, nobuthandaza ukuthandaza okukwaziyo kukuthandaza. Now kukufuna ke ubuso benkosi. Anindiva. Now ukufuna ubuso benkosi yenye ye-prescription yokumaintaina the relationship yokuthi wena sowurestoriwe. Suthi ngoba sowurestoriwe ungayimaintain. Uthi sendibuya la, sendi-right, kodwa nansi medication, maintain. Keep on uzihlambulula ususo Ashera. 2, zihlambulu. 2, thini funa ubuso. Uthi ndabatshela abantu bakwaYuda ukuthi mabafuna ubuso. Ayinkosi. Ukufuna ubuso buhamba hand in hand nokugcina imiyalo. Itsho lento. Ngamanye amazwi izwi lihamba nomthandazo. So thandazo ungalifundi izwi, uzawushayeka. Glory to Jesus. So lonto uthi kumoya ongcwele, it will maintain your status. Esisokuba so restored. Zifide ngezwi. Ufuna ubuso benkosi ngokuthandaza. 2, bonke abanethembeli njalo bayazi hlambulula impela, bayalahla izono nemthwalo, nakho konke kubabambezela. Uma lezo zinto zontathu ukuzihlambulula, ukufuna ubuso benkosi nokufunda izwi, zawumaintaina your status ngoba urestoriwe.